Obw'abaramaji okorwa mu nshonda n'enshonda barikutambura okuzana mugongo okwijuka ekiro ky'abajuruzi obureeberezo bwa Rwenzori bwatandika kuronda sente zirabahwere okukuza ekiro eki. Ehuriro egi eibembirwe Bishop Ruben Kisembo kandi sente zirikurenga miliyoni 800 nizo zirikwetagwa. This is my story. This is my song. Celebration of kumibira nenda ngamba kumbe hamaze kigambo cya mukama atari kukwese kwetwaza nsosore etwaza kubera mu busumo busihane tamiro so itwa kuteguza nsosore kuteguza cya mukama ndio kamujune kuteguza kwetu amara tutashinduzo utawa. Bishop Kisembo hona yashaba baramaji abarya hamhanda kutambura kurunji kubasa kwehara za butando ubujonzi bw'amagudo bari kubatahaguro ngenda cyarwaju bajana identity card zabo bajya identified on site kan behinde kuna basumo soko betaburamu babatu bujunanizibwa bahaka safe ngramahanda gumba kugera hagati y'ubudo no safe. Bishop yayongera yasima ebitongore nka Post Bank, New Vision hamwe n'ebindi ebyabahwerire omuhurreji. Sima wa Post Bank tubusaki batwire tebiri 10 kutwongera kuchaguza mara zile celebration mahagono kuza na satu na kwa banda bongo mata site kuza na bina tunakuza kwa banda basigazi kuza na mwera tunakuza kwa baseja naitwa nka Post Bank tusemerigirwa muno kangatangana na Bishop waitu wa Kureta Rwenzori Diocese kukwataniza hamwe kwikiriza ekigenderwa cyaitu cyo mukoro guno kuba ku businguzi tusemerigirwa muno kukwataniza hamwe nabo kandi netumanya umukoro guno za kuba mu businguzi atukugera hano. Gasha kwa Jimmy Mhumuza omuri Kampala.